Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji, ja sam Marijana Jovanović, imam 40 godina i majka sam 3 predivne dece. Rođena sam u blizini malog grada Varvarina, nešto oko 180 km jugoistočno od Beograda. Pretpostavljam da vam je ime moga grada u sećanju po jednoj velikoj tragediji koja je pre skoro 25 godina, tačno 30. maja 1999. godine, zadesila moj grad. Mi ovih dana ovde u Beogradu obeležavamo 25 godina od početka strašne agresije nad mojom zemljom i nad mojim rodom, nad svakim od nas koji ovde živimo. Tamo neki, za sebe veliki, za miroljubiv svet mali i zloćutni, ljudi napali su po 3. put u istom 20. veku jednu miroljubivu, nedužnu zemlju, malobrojnu po broju njenog življa, ali hrabru, ponosnu i nesalomivu. Svake godine u ovo vreme kad počinje obeležavanje ovih godišnjica, kažem godišnjica jer je svaki od 78 dana koliko je agresija trajala godišnjica na nekom drugom mestu, drugom gradu, pred nekom drugom humkom. Neprijatelj je hteo da nas ponizi, da nas pokori, da nas baci na kolena i kada mu to nije uspelo, odlučili su da ugase živote naših najmilijih i nas samih. Ja danas stojim ovde jer imam veliku obavezu. Niko mi nije dao do ja samoj sebi da u ime svih onih čiji su životi zločinački ugašeni, posebno onih koji su kao ja bili još deca, najmlađi mali Marko iz Novog Pazara, imao je samo 2 godine, i mala Milica iz Batajnice 3 godine, kada ih je bomba, raketa Milosrdnog anđela pogodila. Posebna obaveza mi je prema mojoj zauvek najboljoj drugarici Sanji Milenković, anđelu koji je kročio ovom zemljom, izvanrednoj matematičarki, prelepoj devojčici, koja je tog dana zauvek otišla među anđele na nebu. Nas dve smo tog 30. maja 1999. godine, kada je naš grad Varvarin bombardovan, kao naša treća drugarica Marina, imale samo nešto više od 15 godina. Marina i ja, sada obzirom da sam majka, ali dugo posle toga dana, tako nisam mislila, imale smo sreću da smo preživele. Mi smo preživele, ali to preživljeno se duboko u nama urezalo i svake godine u ovo doba traži način da se ispolji, da boli, da vodi u noći bez sna, u noći pune more, koji u danima izazivaju blokade, konfuziju, nemoć. To su dani kada se ja kao majka borim sa samom sobom, da bude majka kako moja deca trebaju, što po neki put baš ne uspeva najbolje. Sećanje na 3 devojčice koje, držeći se za ruke, poskakujući preko mosta obasjanog toplim majskim suncem, radujući se slavlju u gradu sa one strane mosta i susretima sa dragim osobama, oživljavaju i vraćaju u vreme od pre 25 godina. Praznike, Sveta Trojica, stotine ljudi u crkvi i oko nje, na pijaci vreva i muzika, sve u životnoj radosti. Bombardovanje traje već nekoliko nedelja, ali ljudi se ne predaju nemoći i rezignaciji, žive u uverenju da je Varvarin strateški nevažan za neprijatelje, vojske nema. Nema ni objekata, samo policajaca, vojnih objekata, samo 4 policajaca u čitavoj regiji. Te iste devojčice, poslušne i nevine, posle nekog vremena, oko 13 časova, vraćaju se svojim kućama, isto onako rastrgane, gde ih majke, bake, kompletne porodice očekuju da dođu na porodični ručak. Pred njima, skoro na početku mosta, vozi beli kombi u kome su majka i sin, koji se takođe vraćaju kući. A onda zastrašujući zvuk iz neposredne blizine koji parališe od straha i najavljuje veliku opasnost. Sredina mosta, reka nisko, ispod njih, ispred most još dug, nazad isto toliko. U trenutku detonacija koja ruši most na pola i baca sa njima u reku.
Na sreću, voda nije toliko duboka i devojčice teško ranjene, gušeći se u crnom dimu koji ih obavija, uspevaju da se na ostatku mosta održe nad vodom. U daljini se čuje vriska, dozivanje, sa svih strana ljudi trče prema mostu da spašavaju povređene, ali neprijatelj ne odustaje. Ponovo zastrašujući zvižduk, detonacija i most se ruši u drugom delu. Ostaje samo srednji noseći stub i na jednoj njegovoj strani 3 devojčice koje se bore za svoje živote. Sanja visi okrenuta na dole sa temenom u vodi i bez svesti. Marina i ja sa desetinama gelera u telu se borimo za vazduh u još gušećem dimu koji para pluća i grize oči. Beli kombi koji je bio pred nama nestao je u reci. U priobalnom delu leže unakažena tela ubijenih i čuje se vapaj teško povređenih. Svih onih koji su dotrčali da spašavaju 3 nedužne devojčice. Milosrdni anđeo je ostavio iza sebe krvavi trag koji se više nikada i ni sa čim ne može izbrisati. 10 ubijenih i 37 povređenih, od toga 17 teško. Sanja umire majici Vesni u naručju u kolima hitne pomoći na putu prema bolnici u Kruševcu. Marina i ja preživljavamo na ivici života i smrti. Sa ranama nanešenim gelerima naučila sam da se nosim. Rane nanešene mojoj duši i dušama mojih najmilijih krvare svaki put iznova. I pitanje, zašto? Odzvanja u besanim noćima i traži odgovor već skoro 4 veka. Čulo se o našoj tragediji u svetu. Dobri ljudi, najvećim delom iz Nemačke, su prikupili novac i borili se više od 15 godina pred njihovim sudovima da nam se prizna pravo na odštetu. Verovali su oni, a i mi sa njima, da će pravda i pisano pravo pobediti. Nisu pobedili. Pobedila je politika. Isti ti ljudi koji su odlučili da nas bombarduju, odlučili su da mi, direktne žrtve i porodice usmrćenih, ne možemo tužiti države za odštetu. Pa nije li tako da države vode ratove, a oni koji uglavnom ginu u njihovim ratovima su nedužna civilna lica? Znači li to, a vidimo da se svakodnevno sve više ratuje i sve više nevinih ljudi gubi živote, da se može iz svakojakih političkih, navodno humanitarnih razloga ubijati, a da oni koji to čine nikada neće odgovarati za svoja zlodela? Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji, molim vas, u ime svih žrtava, ne samo onih iz moje zemlje, da širite istinu o zločinima koje narodima čine silnici. Borite se za pravdu i pravo i malih naroda, da bi samozvani veliki borci za mir konačno bili prozvani i odgovarali za svoja zlodela. Time se borite i za budućnost ne samo naše, već i vaše dece i svih budućih pokoljenja, da se nikada više ne dogodi ovakvo milosrđe. Ja sam vam duboko zahvalna što ste me saslušali. Hvala.